Sidino mak sallam lebih kadere. Jadi tania watak kalena nabi tamelo ya cinrolai. Aga pale sipak na nabi tamelo ya cinrolai. Maga sipak na nabi ta guru ta Ja'far ilat kitab barasanjina na pausi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nayro nabita to nasari pamasinanya asalama katau matan resiri na maraja apa katuna ale matan resiri maraja apa katuna ale nabita laingi matan resiri laingi mega siri ya ko mega siri na tawe maluta monrok kolinoy magi na maluta ipakasiri sisang mega mo pacadangan. Jadi dia na jampay ko ipakasiri tau mega isiri na. Tapi nareko tau matan resiri pada nabita malada manini apa kuang kagaga milu iposiri demi mana po jipogawi malada manini nabi cumopi nabita na boleh ya sangi tan resiri itu nabi tanapai 20 langi tampu na namate indokna anak taung umuruna ambokna mate 20 lang umuruna ilat tampu mate ambokna anak taung umuruna mate sindokna ipaliharo ko nenena Abdul Muttalib 2 tahun mate to nenena ipalihara si oko Abu Talib Abu Rena arwatong umur na naipaliharo ko Abu Talib iro Abu Talib 2 taluto yawiyan na termasuk Ali angka sinurena na bolay jadi taupat dito makurang Andre na anak mega angka sinurena na bolay jadi maga bate na tekniki na pagganay Andre na yana na mega si bawa nurena na pasibawa manre na pasiada manre sitsam na panre nya manang makan berjamaah iya ko si bawa ki manre cek de ganna to mega capu matoi jadi na pasibawa manre iya wattuna okko na pitatan resina bitai wattuna si bawa alim manre meloy na bita meloy jepui pakan rangi anu cede melo di jepu pakan rangi tapi ni tai liman na alim miloto jepui nagatangi liman na bita dia na jadi na jepu na kada puna boleh jolo patuji puna boleh patuji taulenge aplikasinya ya kumaminasa kimatu milo jepu tallo nang kato milo jepu gatangi limata cinrolan itu tapi iya melo maju nak gatangi gatali mata iya maju pamaju tahu iya angerti to kidi iya komiki jepu nang kato mek jepu lagi jak legatat di mata ini si kuang kato jepu gatat di mata iya ko makiro amang italo jadi DJ rupale napam manarang inabita mak dapai de napam manarang inabita mak dapai tapi napam manarang inabita si patujue napa tuju tau lenge iya na nabita na posipa waktu na mancaji punggawe napa tuju tau lenge na lena na posipa na iya waktu na bicue na posipa letu waktu na mancaji punggawa angkai Abu Hurairah maliwasan onro lupuna Abu Hurairah malai batu napanas pengerek untuk ganjal buah-buahna napa loko nabita suruh Allah Ta'ala malupulan reka ke batu-batu manisi diwa pengerek maka dia nabi tamuasa gak mucau lupu meko minta 2 di batu ya wa pengerek wih maliwasa pi nabi ta pale naya sabar aga si Abu Hurairah noko-noko na kan padi rakyat na kan padi
mandi denan no kok nasabanita punggawana liwa papadina aga pimenan no kok karaya panita punggawana liwa papadina nanya maka day nabitta to nasari pamasin na salamakan angkat tu susu na bawa tay si mangko pas sidakka susu si mangko mamagi-magi na Pak Baraka pungalatala Abu Hurairah iya tu susu itu naganda inu na tomaso maka day Abu Hurairah lalangatina ya ko si Pak dua mi wad di mo Pak ganjala buah-buah de panayakin Abu Hurairah kara wad di pamaso iro susu si mangko ya Pak mangko bicu tapi de panainungi maka de na bita riwat tu de na panainungi itu susu si mangko eloko mo bita ko masigi ahlu suffah angkat tau monrok ko masigi aga na pagaw dakwah taklim zikir wa ibadah hikmat mapaci masigi mapak guru mak guru agama mak dakwah ira na pagaw siaga tau tero 70 tau lau ko jolo mobi ahlu suffah 70 tau maka dia Abu Hurairah manasai mondri kaya dia nak katawa aku ya tapi Abu Hurairah nang kalinga baca Nabi talo mobi na pinumana susu 70 tahu capu tahu pura mana minus susu maso manang na de pana capu susu si mangko magi na karo pak doangan na tahu padi tahu masusay na tarima pungal taala mamagi-magi na pak baraka pungal taala susu si mangko na ganna inu na to maso na pak baraka pungal taala apa tahu padi milo doang makanya akaciur nabi tayyib kona kannaki susah illo doa kiri pungal taala doa orang yang terzolimi tau nakan naipat di nasabara degaga pallawangan na tau sabara si bawa pungal taala innallaha ma'as sabiri pungal taala si bawa tau sabara mamagi-magi na pak baraka pungan 70 tau minungi de pernah capu susu si mangkok bicu leleamu si Abu Hurairah minum nainungi Abu Hurairah papi sawi inupi nainusi inuspi nainusi papi sawi inupi nakada masola dana de nagaga nonroy nang kamu patue jadi mancaji nabitta minungi iro pacapurang 70 jolo tau minungi napa Abu Hurairah 70 sidi nabita urutan ke-72 urutan terakhir minungi namasso Masya Allah punggawa imonri masso sinangir pe waktu ku bicu ya merepe kalau mak baca doa si bapu imang magi pu iman na de na milo masso nek kalima nilele mak baca doa na deje na melo maso nape lo runtuk jawabanna kalau nabita pale makwaro punggawe nabita imonri maso iya penaka malaka pui mak kalau mak baca doa maso mana pitawe napa maso alena jadi tapan rasi kasih pui mak kalau ki mak baca doa tiaki maso de itu nasoro pui mak kodita soroto jolo ngerti-ngerti sini no masalah lebih engkah dere ini contoh satu sifat nabi ter matan risiri nabawa letu mancaji punggawa yang kedua sifat nabi tawadu ya sangat tawadu mapakatuna ale dena matuna nabi tetapi mapakatuna ale nigi tau si mata toli mapakatuna ale ipendre daraja na risisena pungal taala pada nabita to nasari pamasin na salamakan tapi sigilingan na nigi tau toli melo matandre de na melo mariawa taja dini abusung yo pungal taala angkaya sa Firaun tisa Firaun we onro tandre na Firaun alena melo makai alena mancaji puang
na podangi pak kamponge makokoe ana rabbukumul a'la iya na puang kami na matandre ya busong ko pungala ya jurukang ko laut merah leila buang si bawala tentarana begitu hinanya pacalana pungala talo ko Fir'aun lattu makokoe angkau piwa takalena Fir'aun dena buru apa magai melo ya pitang oko sinin na taulinoe maka dari ko mita tau cingkat tau sombo tau matampong kai he mancaji dakwah mancaji contoh mancaji akasan mancaji pakai taita akal rapangan he bagaimana tawadunya Nabi ale najai ila pikajena ia matot tepat pangi pakaianna ia matot perai dadi na bembekna ia matot tetengi isak bolana nasi bawai patetes si 77 ale najai ila pikajena maginang kalapi kajena poiro guru Ja'far al-Barasanji lapi kaje mariawa iro najai nabita begitu tawadunya tapi gara-gara lapi kaje na Bilal na pake lo masigi sepa-sepa mancai patadu ko tau lenge gara-gara lapi kaje na mendre darajana sampai oninna lapi kaje na Bilal angko ke surga Nabi tato nasaripa masin na salam alena tepangi pakaian na yakong kasope alena tepang de na biabangi ko sabu ni wanyo ko di mumpi pake wat di tepang iye na cinrolai pangulut ta Umar wancaji pung waktu na mancaji khalifah mancaji punggawa to Umar mati ni Nabi taute pangulut ta Umar layundangi oko punggawah na kapere untuk terimai goncina Baitul Muqaddas yundangi Umar terimai maka dari sahabat lainnya Umar punggawah raja melo ilawi mundaki tapake pakiata kami nama kanjae kami nama kasinge nasabah raja mundaki nalai pakaian na kami nama kasinge samanna mata mana dingalena magai ningerangi makada iya je wacin rola ye biasa mak baju tepang mana kayak mak baju maka kesing maka lalu sadi nabuka iro baju maka singiro napa nala wajajuna 10 talu patepana napa lo si runtuk raja latu yolona babange angke raja dupai nai dilangi patepan wajuna si di 2 talu apa napai 12 na tingkai kita na ai iye lau tajangnya untuk terima goncingnya 10 talu patepan wajuna ternyata napai 12 ai tania apa kapang mana sakega yasan Umar na penre 5 niro 10 patepan na penre 5 nama kue we pite patepan si dia ko kalepana nah kada betul iya nah di situ tempat tunduk maneng iye raja lolo rakyat okor si di kerajaan okor tunduk mana loko pangluta Umar gara-gara mappa ketuna ale maka Allah turun tangan untuk meninggikan derajatnya Umar tania tu pale gambar atau milona itu pungan Allah tania penampilan itu pungan Allah tapi amalan kita mau dipandang oleh Allah agapi Nabi ta alena perai dadikna bembekna alena perai dadikna bembekna artinya ini pekerjaan dunia jamalino moje tu pale Nabi ta mak jamalino to makanya ia komiki mak jamalino desa nama gaga tapi contohi Nabi maga bate Nabi ta mak jamalino apa ia tu pengalatana paturung kolinoe na pale pami untuk makareso 2 yakareso kolino he 2 yakaresoi lino si bawa yakaresoi akhira nangka ipake kolisu ki kampota aga je kampota si tongat-tongat taidi si tongan na kampota to matapai itu kampona to matapai adalah surga ya kong kata tanai ki kenro ki monro sementara kok kak bulu pak bulu kenro balik kampung tongat-tongat tak surga pak tongat apa
ke surga. Ia tuh di matapai penduduk surga, penduduk akhirat, cuma merasa penduduk dunia. Kenapa merasa penduduk dunia? Karena nenek bapak kita lahir di dunia, jadi merasa penduduk dunia. Padamu Cina ko penrang, ya ko tanai orang apa? Orang Pinrang. Kenapa merasa orang Pinrang? Nenek saya, bapak saya sendiri lahir di Pinrang, jadi merasa orang Pinrang. Padahal mau bisa pitu salot tetap ko Cina. Makom itu hero ini. Sebenarnya orang beriman itu adalah penduduk surga. Cuma setan latam memukap pakai lontok-lontok ini neta Adam. Gangkana ya demper poli suruga tepokolino koni mabija lahir nih neneta lahir nih ambota lahir nih madak kini penduduk dunia maka resoi matu pul untuk dunia. Makanya napa guru ki pengulut tali maka da iya robatena na bitta mak jamalino pekko kadai pengulut tali tuntui linomu ajamalino ki ia koma jamalino ki datangkan perasaan maka de samaku melo tuo manenungan kolino tajama anggai maka de melo ka tuo manenungan tapi nareko akhirat tajama anggai ya leta maka da matena baja. Wah salah paham tau linoi. Angka nasa ngali maka tuntut duniamu seakan-akan hidup selamanya. Ia komak jamalino mataru-tarutongang padahal denak waro. Ia kolino ijama nama ngobi pungala ta'ala tami waktu sampajangi dena magagai papisau jama-jamalino matu pas ini pataru baja pasti sangadi kan melomok itu manenungang. Iko perkara dunia ijama dena magagai papisau-pisau istirahat santai. Tetapi ko akhirat tajama angga lemak kada mati nak bahaya terlambagaki jami tamate dengan nak amalata jadi na itunda-tunda sampai jangi ya na tama no tu etama ni makor na bitter sini no masalah gangkana sahabat nabi tu rata-rata menjaga sholat malah dak jagai sampai jana ia ko angka perkara lino untuk melo kurangi pakasiwan akhirana jama-jamang akhirana tapana bering itu perkara dunia angka yasang Abu Talha angka daratna liwa kasinna tanyawat tubuh karomena mak buah karomana Abu Talha tanyawat tubuh nama buah karomana ini suatu kenikmatan iya narona tangga-tangga angka manu-manu liwa balona tu lutu-lutu kubuana karomai we kasipah Allah dena sat dingi loro ni pale loro ni weh naite weh jujunnya soy mapari-pari lisu mapari-pari lo basigi terlambai sirakan sempajal lorona terlambai sirakan sempajal lorona gara-gara manu-manu mak pali celek ceng okor buana karomai iro makanjala da naitaro sisana pura mas sempajang tak kajenak lampe kurma sabbo tak kajenak lampe maka debita Abu Talha magimu tak kajenak nak kada gara-gara darat cilakaku surun Allah Ta'ala na terlambat sempajal loroku sirakang gara-gara darat cilakaku ya maka debita janji maga daro daratmu nak kada wakapekan surun Ta'ala di jalan Allah napak kali-ali kai daratku nah sumbangan ini nawak kepakan ni maka motor biasa ini tengang yoko darek we kasipah milo kilo mak berjama tapi 10 isa lain ni darek ma motor ki lisu letuk ki macawe ni bisa jolok motor matengangi mak bisa motor bangi tahu maka desi talata memuka napai bang patuju duai
Perri-perri ni mu bisa yolok motorokmu, napa mu pakai lo masih ge muda api itu pak napai bang. Na perri-perri na bisa motorokna. Pura tongan, iya mi paterlambai apa na lulu si yolok. Pura mi na lulu napa lau. Teruk po maling-maling, letu dek tongan terlambat. Apa magai? Iya to tama masigi, iya to melo takabir, iya to rokok pu imang. Jadi materu to ni takabir Allahu akbar, cino to ni rokok berarti dena terlambat. Oh kerokok na terlintas, wah 72 tongang, ma bisa motorokku, pura lulu motorokku, dek to putar masabo. Sujud pui mas sujud to ni. Menre rakaat kedua puima menre to ni rakaat kedua napai meringerang Allah de papale wajene 72 to kan. Tapi dena lari monro mu sisa na pura mas sempaja monro tu tak kajenna maka dai patujuna masumana pimatu tawe napa kak lo mak jenne napa mas sempaja pemeng. Tapi waktu na masumana tawe puima de na melo masu maka dai puimang laba pirwasu to pak meka goncing ipsi mancaji si tajat-tajat mangingi puima maka dai magi je mutia masu nakar-nakar aje repo puima nakar magi dewa je ne mas sempajak gara-gara motor cilaka aku tuh jadi magi motor nakar alabani puimang maka dai puimang amu ya lu cacato motor cilaka maga pokoknya terlambat. Maka modele nabi takupar kara dunia silahkan kerja dunia tapi ari ngeraki ari ngeraki kolino iye lino de ni bawah de na pandangi pungala taala gambarata wa takalet si bawa waramparata tidak dipandang oleh Allah. Makanya ko meloki bolai meloki mapunai waramparata aselerang jolo amala. Peko caranya selek amala iro waramparata ipaki macawi ko pungala taala. Ibalance duita untuk napuru pungala taala yori aselir amala iya natabawan rewa mangolo ko pungala taala sini no mak sallam lebih yang kadere. Yang keempat nasa nabi guru ta Ja'far yoro bita alena tetengi isa bolana nasi bawai patetes si 77 nabi tat tetengi isa bolana nasi bawai patetes si 77 maga batena nabita mateteng lokko keluargana gangkana nabita sebagai kepala keluarga liwat tose ngerenokko keluargana nasamaga natetengi mewatia keluargana. Hakim bin Abdullah kasahabat sang Hakim bin Abdullah lokko nabita ya Rasulullah ma hakku zaujati minna agaro hakna bainewe koi di lakaye maka dai nabita hamsatu asyai 5 rupai. Yang pertama tu timuha idza akalta pandrei baineta riwat tupurata na mandre. Iya ko maka de nabi tapandrei de na mungkin tapandrei baineta warra aga pale anu manasu pati pandreangi jadi manasu jama-jaman norone manasu magani jama-jaman norone manasu tanggung jawab norone pakang ka andre anu manasu makanya iya tu makun raye ko ihlas sina baliwi lakainna napakana suinandrena lakainna tungka-tungka rede-redena makya palangi makun raye nasaba magai jama-jamanna lakainna nabaliwi tapi ini napai koma yang kedua wataksuha idak tasaita papakai bainemu riwat tupuramu nama pakai papakai mesti anu pura sasa iye ini tuh boleh masasa iya wah dua nih
manasu masassa tanggung jawab na pale orang ini nasa nabita. Yang ketiga, wala tadribul wajha, jangan memukul muka, jaminan keamanan bagi wanita, bagi istri. Yang keempat, wala tukabbih, jangan menyinggung perasaannya, aja tersinggungi. Apa makunra itu malak matandre perasaanna, maka de guruta benengi ipalaba imakunra matella ekesiratu ki dironi tella siasso. Mage nasawa cede tersinggung si cek halus ulada perasaan makun rei pale tanian makhluk halus tapi halus perasaan onro halus na perasaan makun rei itu pale angka butim paru ia panamelo manre ko si bawe lakaina sepiring berdua si diwat tuloy mas sampaja loro lakaina mangingi tajeng ide gapole melo manya saran apa kalisu tapaga nasang at teruni to manre si bawa dai malupu ka tajaki maka dai lakaina we masona silaloku manre tersinggung memang ni makun rai tau maso pale idi nalupuri tajang makanya kau angka ki pole mamolo amo maso ki manre tallo andre toki kona jului ki makna kenro ki manre nakadokko bulani ramallah terini iramal lakega nakada angkat tu mate lakain nawan minggu riolo sasa nilipa si pue we lakai ku baru-baru mo pokok ni bulana jandai manre padahal lawi mas sempaja loro na yobyo kupui mama baca doang wan nipitun na lakai ni ramallah malampu lakaina tapi nasabak jujur menyakitkan istri maka dai nabita wala tukabbih jangan menyinggung perasaan jadi idi detu nalaku pale okko agamata jujur tapi menyakitkan dena laku okko mindosiar laku jangan menyinggung perasaan. Yang keempat, wala tahjur illa fil bait, aja tasalaiwi baineta ko pallawangenge aja tasalai ko pallawangeng bola patonroi tarui baineta makwaro hak na makunrai pale sini no masalah lebih engkadere. Nah tapi 5 hak na makunrai tapi iro hak na makunrai wadding nabali lakaina dena sempak mana suka si lakaina pak merepai bainena ikhlas manna sungi lakaina maka tungkat rede-redena malolonga ki pahala dena sempak masasa lakaina bainena masasa kangi tungkat busa-busana sabunna matungkat pahala baginya. Nah, sinin na jama-jamang nabali lakaina wadimanan na jama lebih lolongan pahala tersendiri tugasna makun raye 2 mi matarana itaroyana 2 mi tetapi kodenul lek jama ye gagawe tania bawa lakaina macai bahkan amu pungal taala macai to agana sanabita nigi arwane patopoi limanna okonranna toha topo ini bahasa halus aja nih paulampu ini sengi matu nanae tako iro makun raye na lega iro baine na lega iro 5 topo iro nah kadang matakko ka takko magalli lakaina jodoh lakaina manau lakaina pada malam itu 70 malaikat nautus pungal Allah untuk mengutuk melaknat daripada si istri seperti ini. Tapi iye mina berlaku iye hak desa nareko idi arwanewe terpenuhi kewajiban telok ko baineta. Tapi kodeta jami kewajibata manasu baineta to masesa baineta to maki buah macicil bola baineta to mapaci bola baineta to dek to pati sengit jaga perasaan na baineta
takakarasan topok ko baineta takko waniwi tapatoppo limata na masampai apa matakoi de na berlaku ya desa ni gasurgi takori. Makanya Nabi ta soal istri wow maka halusu tanggaban ni manina paja mapangaji Nabi ta lisu bolana Allah talaca itanga apa mengingi kasih bainena tajang ina de pigal lisu tanggaban ni Allah nawallai sarubana Nabi ta napa matinrok ko yolo na babangnya moto bainena lebih dahulu Nabi minta maaf kepada istrinya, begitu halusnya Nabi. Nah, ia milo yala ibawan rewa mama amo de gaga lisu lay bokong apa tadi to naji lisu mako ke pante mani kuang kamu yala hikmana insyaallah angkai bokong. Bagaimana lagi tawadunya Nabi? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nayro Nabi tato nasari pamasenanya salamakang tau napoji pakere enanya tau padie wa yajlisu ma'ahum napoji to itu dari pallawangan naman nanro ya ko si bawai tau sogi Nabi ta si bawat tau padie si tudangan tau sogi na tau padie. Nabi lebih memilih duduk bersama orang miskin. Kenapa kalau orang miskin? Magi ko topat dia isi bang. Ia ko topat dia wasi bolong-bolong malomo monroyase limai. Tapi ko tau sogi leye wasi bolong-bolong de tu le monroyase limata yang enak monroyawa. Aga na jama limai ko monroyawa mapaleng mengemis mengharap. Maka dia dita al-yadul ulya khairum min yadis supla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang selalu meminta. Siapa manusia yang selalu mengharap dan meminta kepada makhluk, maka kemiskinannya tidak akan selesai sampai kiamat. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah, meminta kepada Allah, nanti Allah utus makhluk untuk memberikan kepadanya, maka diberikan rasa kepuasan. Sini no masalah melebihi kadere. Ia ko iya hikmana maulu iyala re mambadaina matan resiri tawadu magas macam-macam tawadu tadi insyaallah wad yang ka ibawa bokol lisu nato salama matu rewa kampota suruh ke pamasena pungalata si bawa nabita to nasari pamase nan nia salamakan. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la